Kanegade ko All India Radio Shillong ko kubor man Puledo Richmond Karluki. Kimat bukong san jang ko kubor man taga step. Ka High Level Committee balatung na Sarkar Meghalaya kalabatha ka Shillong Municipal Board bandit lumjing tip yang ikibriyo ki basa athem metor. Ka jingelap election na kabanta ka wat bahanriyo jang election sa Lok Sabha kalakut no hanin ka janmit bat ka jinget have vote kan long lasay ka sngi. Bat ka yeng syari jang ka CBI Guwahati kalau hukum banset patok saus nem ya uwe ka company insurance nagadaw bola penon kambakla ya kapisa. Ka khubor ka babnia. Ka High Level Committee balathong na Sarkar Meghalaya ha kasnem balalej ban kami ya gajeng penkenria ay kathem metor. Kalabatha ay ka Shillong Municipal Board ban let lumjing tip sa sisian ya kibriyo ka basa athem metor. Ka High Level Committee kalau hukum ya ka Shillong Municipal Board bandit ay notice bat banta eki haman laki yeng ha themetor kanang ba anyo jeng tip shpang gibasa ha kene gajaka. U chairman ka High Level Committee uba Preston Tunsong uloong ba ka committee ka ay por shibnay ya kibasa ha themetor ban IT ki kot kisla jungki sya ka Shillong Municipal Board. Ka jingelap election na kabenta ka wat bahanriyo jang ki election sya ka Lok Sabha kalakut no hanin ka janmit. San Pukandai tali ki constituency ki badan haki hinyaw tali ki jala kin thap vote la syai kasngi. Ka jinget thap vote kan long haki khatsaw tali ki seat haki jala Uttar Pradesh, Shipho tali ha Haryana, Marphra tali haki jala West Bengal, Bihar, bat Madhya Pradesh, hinyaw tali ha Delhi, bat South tali ha Jharkhand. Kinong alam jong kiseng san perthai boper kiladap penlong jingelang patba haki benta boper kari kanang ban kring ya kinong thap vote. U Menteri Rangba Kejala Meghalaya u Conrad Kongkal Sangma uloong bagi don shibun ki jingwit na gabenta banbo ek Instrumental Landing System ILS ha ka katling sun Shillong ka bah umroy ya ka bahad umenta dangla ban penyaso tang dakawi keling sun na Kolkata. Habakren ha kinong pathai kubor u Menteri Rangba Kejala uloong ba kajing e kamdai ha kajing penhe ya ka jaka hiar bat kiyaw keling sun. Ndrai kajing e kadai ha ka babo ya ka ILS. Uloong syuk-syuk bayi kilum omla ban penmadan na kadaw kejing e akal yang kepisa bat kamariang. Henry ula penpau pat e kejing kermen baya katuk kani ki lingsun la ban penher na kejaka kebadan menta. Ka yeng syari Meghalaya High Court kadang kemi e kejing ya caprang kakam ha kene kakat lingsun. Kam mencuba ke Zoom Air kala penpau ya kejing long lakloy ban sedang ya kejing her ki lingsun ha pedang ke Delhi bat umroy. Henry ki don daki wepat ki jing e. Ki nong mi khamat naka nongpo town committee bat sning town dorbar kle kendo yaki he jongka National Highway Authority of India ha ka regional office jongka kabadan ha Guwahati dangshen banekran halor ka jingslam ban pendep ik project bedai bat kusurok 4 lane ha ka nongpo town area ya kene kanho na nongpo le lam do ba CBCM batle don langki weki weiru. Kini kle kendo yau Sunil Sharma ubadeu DGM Technical ka National Highway Authority of India ha ka balaya keren ya ki babon kimat halor kene ke project shna surok. Na kabenta ka Sarkar Meghalaya bat ki briyo ka jela. U Menteri Rangba Kejala Conrad Kongkal Sangma ulapan pau ya kejing ngolem bat ki briyo ka jela Odisha halor kejing jular bagilamat na kadaw ke Eryong Fani. U Conrad Kongkal Sangma ula penbena ban ai jingerap shiklur tengka na ka Chief Minister's Relief Fund ka Meghalaya ya ka ba ansepen poi ya ka Chief Minister's Relief Fund jong Kejala Odisha banyarap ya kilanot ha Kejala Odisha. Kani ko khubor ka wanchapi na ka All India Radio Shillong. Ka yeng syari jong ka CBI ha Guwahati kalarai ban set patok sausnem ya wewe jong ka company insurance na kadaw ba ulapanan kambaklay ka pisa. U nong bishar bakerpang ka CBI u Imtiaz Ali uladan kuna 10,000 tengka ya u deba brata re u batray ko mu administrative officer ha kane ka company insurance ha hojai. Ka anti-corruption branch jong ka CBI Guwahati kala register mukaduma persya ya ure ha ubnaya yong ka senam arajar khatsan. Hadin ki jingkeno bula pen kre ki kot kisla bomdai bat bula pendan kambaklai ke pisa bakumbal lailak laipo hajar tengka. Ya ka lumpung IA ya ka senam la penlong nin ka sngi ka badai shisngi shwa ka raising day ka balai puhnyo jong ka 97 battalion jong ka BSF The Invincible. Ha ka headquarter jong ka Hamopat, ha ka baki officer bat kishipai BSF kala no senyang ya ka senam.
Ya kene la penlong hapo ke jingalam UHS Rawat Komandan ke 97 Battalion jong ke BSF. Ka kenhun ki doktor bat kinong tre ka blood bank na Negrims Shillong kalawan ban ai jing kershan ha ka balala ban yo laipusan unit ke senam. UHS Rawat ulong ba ke jingnok senyang ya ke senam ka yarap ban plat im ya ki babon ki brio. Vice President Kariu M. Venkaya Naidu ula banjur halor ke jingdon kam banwanra ke jing Suk hagatan Indo-Pacific bat ban buram ya kaan. Vice President ula don hakesengi ke baar jong ke jinglit jingo ojong usha Vietnam bat ula yok benekren bat Vice President ke Vietnam udang Thi Ngoc Thin. M. Venkaya Naidu ula ong ba ke India bat ke Vietnam kelaya kular ban ya trailang haki babon kiliang. Ulong bagi jingit jengok na baro arliang ki pen I ya ka jing ai tilot kini ki arri ban pen klan ya ka jingit dai jongki. Ki bor pahara ke Sri Lanka kila kem ya ki kato kaningut ki brio bala suba bagi don keti ha ka jing pen betai bom ha Sri Lanka men ha kesengi barakhe ya ka Easter. Katanat CID keleto akiyeng syari baya laingot ke bala suba kentop ya ubashi para bat ubreo bala kendo ila dia bat balapan betai bom hakawe ke yang mane lakem no yaki. Yaki ne lakem halor kejing suba ba kile yarab ya kane kejing pen betai bom. Hakawe pat kaliang yaki skol ba ansa pleno nadok ketayo banwan bat iki skol ladap play hendrai dang dunapat kiban let syaki skol. Ka ying syari bahaya aduk hakari ke Supreme Court kala aipor haduk ka khatsan terik nailar ya ka komiti balaingut ki dekhot banwat ikilat gilenti ban penkut no e kejing kan at baydai bat ka jing kini jaka hapleng ka Ayodhya Ram Janmabhoomi bat ka Babri Masjid. Kani ka komiti balakle da unong bishar berem UFMI Kalifula kalapan por syok banwat ikini gilat. Ya kene ke mokot duma la syong bishar ke kenuhun bishar bakentub yau Chief Justice Kari Ranjan Gogoi bat sangut ki Justice katau SA Bobde DY Chandrachud Washok Bhushan baru S Abdul Nazin. Ka yang syari bahek doa kari kala sya ki kenuhun beper banet ai jing ujor hakmat ke kenuhun bishar haduk ka laipo terik ubnai jeliu. Ya ujat besen bertamai lalap aga distrik West Kameng haka jela Arunachal Pradesh laitho kitelong kubor nin kesni. Ya uni ujat besen belatip baudai na kelong yeng Pit Viper ubadan ya ka bi bad ubala ban snutho ya ka jingshit. Lalap na kawai ka klau haka distrik West Kameng da ka kenhuan kinawat benya belayalam dau Ashok Captain. La ban klau hang ne bah India kidan saujat ki besen Pit Viper kata Malabar Horseshoe, Hamnosed bat Himalayan. Bat uni ubamenta udai ubasan. Ka Ireland kalapan bena badai ban lei no khamkloi ha ka bedai bat kasun beneng ne ka climate emergency. Bat kadai kari ka baar ha ka perthai ban lei akane hadin jong ka Britain. Lale akane da ka yeng dorbar thawan kari bane perkhat ya ka ka beri ban lei namar babun ki jing thau ba em ha ka maryang kilanang do. Kala judan kajing ki na kaliang ka kunhon Green Party ban le halor kane ha kaliang kajing kala kasun beneng. Hashwa ban penkut iko kubor ha kane ka step sa sisen kimat bakongsan. Ka high level committee balathong da sarkar Meghalaya kala batha eka Shillong Municipal Board ban let lum jing tip biang yaki brio ki basa hatem metor. Ka jingalap election na kabenta ka wat bahan rio jong ka election sa Lok Sabha kalakot no hnen ka janmit bat ka jingat vote kan long lasay kasngi. Bat ka ying syari jong CBI Guwahati kala hukum bansat patok saus nem ya wewe ka company insurance na kadaw bo ula pendon kambakla ya kapisa. Bat ka to ka kubor kalakot ka nega step ka bala wanshapi na ka All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ineso baga Delhi Station na kabenta ka kubor hakaktin hindi. Kabanbot da ka kubor hakaktin pareng hakapor prakat san minute. Ngipin kan mau ya pi ginong ngap bah hakapor prashteng na kaneka station pinyo e ka kubor na kathan stay lam mingi hakaktin pareng. Sngoba ban abmenta yaki kubor kaban wanshapi na Delhi.